नारोल थबक चंखिबनी आइना चिंगनबा प्रिंसिपल अमबु मणिपुर गवर्नमेंट कनखतुना लेरे हाइना हायर सेकेंडरी लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन मराल सीक्रे बीजेपी न बीजेपी की वर्कर सिंगो ट्रेनिंग पीनबा महा अभियान नसिदगी होकरे वाखल अमदी हक्चांग फना थंबदा एडवेंचर स्पोर्ट्स की थौदांग यामना चावी हाइना चीफ सेक्रेटरी नबकी शोरना मयाम खुरमजरी दो मेंगबिर से इंपैक्ट न्यूज नी प्राइम टाइम मणिपुरी न्यूज बुलेटिन दाई खाइदेम जेंटजिना हुजे पुंजा सि फाउग गे मरिबा पाउसिंग मयाम द पिजरी मणिपुर गवर्नमेंट नारोल द थबक चंखिबनी हाइना चिंगनबा प्रिंसिपल अमबु कनखतुना लेरे हाइना ऑल मणिपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन मराल सीक्रे एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एम जॉय कुमार नंगसी जॉनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल द पाउमी सिंग उनबा अमदा तमेंगलोंगी खोंगसिंगलुंग हायर सेकेंडरी स्कूल द प्रिंसिपल ओरिबा मोहम्मद निजामुद्दीन असी नारोल द फैक्ट अपॉइंटमेंट द चंगलकपगी चिंगनब लेरे हाइना मणिपुर गवर्नमेंट द थिजिनबिनब चे थाखी अदुबु हौजिक चही अमा हेलब फाउबा थबक अमता पाइखत पिद्रे हाइना वाकलकली जॉय कुमार मखा तारदुन हाइ निजामुद्दीन असी इंग्लिश चमापल ग मरफुनिपान की अप्रैल था द गवर्नमेंट महा खक्ता रेगुलर लेक्चर ओइना अपॉइंट तौखिबनी हाइबा मतम असी इंग्लिश चमापल ग मरफु तरेत एमपीएससी न लेक्चर चनी ग हुंफुमातोय खनब लोयरबा मतुंग निजामुद्दीन खक्ता लौरंबनी हाइखी लेक्चर चनी ग हुंफुमातोय लौखिबा अदुदा सु निजामुद्दीन गी मिंग याउदे महाक अपॉइंट तौबसी फैक्ट अपॉइंटमेंट नि हाइना चिंगनै अदुना गवर्नमेंट अथुबा मतमदा थिजिनबियो हाइना जॉय कुमार न मखा ताकी अदगी मणिपुर फेक अपॉइंटमेंट मैम यावरेना कोई एसोसिएशन स्टेटमेंट थोपदगी गवर्नमेंट लौखलक्तना लिसिंगी मयादा फादरा मदु याम फानादना तौनखरबने हाइबा एजुकेशन जी फगदबै दौता अखोइना होनरिबा सिदा सिमाय तौदना अखोइना अदुम फेक की ओबा सिंगनबा याबा अदुम ओजा अमा सिमाय तौदना अखोइगी मरक्ता यावबसे मसि गवर्नमेंटना फजना मसि थिजनबियु माजे अचुम्बोरगदी अदुम लैजसिनु अदुगा सी असुम्बो ओरमद्रगदी माजिबु आइन की मतुंगिना लौबम थोप एक्शन दो लौबियु हाइबसे अखोइ एसोसिएशन की माइगेदी थमजे भारतीय जनता पार्टी द नौना मिंग चलकपा वर्कर सिंह पार्टी सिगी मतंग द खंगनबा पार्टी सिना पाइखलकपा पंडित दीन दयाल उपाध्याय परीक्षण महा अभियान मणिपुर की सु अभियान असी कक्चिंग द हौदोखरे अभियान असी इंडिया पुंबदा थासिगी तांग अमदगी हौख्रबा मतुंग मणिपुर की इहान हानबोइना कक्चिंग द अभियान असी ngasi हौदोखिबनी हौदोपगी थौरम अदु कक्चिंग बाजार द लेबा इबदौ नावहल्लाई मंडपता बीजेपी मणिपुर प्रदेश कक्चिंग मंडल न सिंधुना हौदोखी हौदोपगी थौरम अदुदा लोकसभा की एमपी प्रहलाद सिंह पाटिल बीजेपी मणिपुर प्रदेश की लुचिंग सिंह बीजेपी कक्चिंग मंडल की मेंबर सिंह अमसुंग पार्टी असिदा नौना मिंग चलबा मियोय सिंहना सरुक याखी थौरम असगी मनुंग चना प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना की मखादा बेनिफिशियरी ओरिबा मियोय सिंह द योजना असिगी मखादा फंगबा सेनफम सिंह सु येंथोखी नाकलमरोमदा पैसा पाइबा अमदी लाइरिक हैबा मियोय ngakतना पॉलिटिक्स तौगनी हैबा लेते मियाम की थबक तौबदा पुक्चेल सेंगबा अमदी कथोकपा हैबसी मरु ओय हाइना बीजेपी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज प्रहलाद सिंह पाटिल न फोंदोकरे वाफमसी ngasi थोंगजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हानगी एमएलए थोंगाम बिशोरजित की युमदा पांगथोखिबा इम्फाल ईस्ट की ओइना पंडित दीन दयाल उपाध्याय परीक्षण महा अभियान हौदोकपगी थौरमदा फोंदोखिबनी बीजेपी की आइडियोलॉजी अमदी मियाम की नमक पाइखटकदबा थबक थौरम सिंहबु खननबगी पांडमदा इंडिया सिनब थुंगना दीन दयाल परीक्षण अभियान असी पाइखटपनी ngasi फाउबदा मणिपुर की ओइना डिस्ट्रिक्ट तरुकता अभियान असी हौदोखिबगा लोइनना मणिपुर की मफम सिनब थुंगना अभियान असी की मतंगदा ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंह पाइखटकदौरी इम्फाल ईस्ट की ओइना इम्फाल ईस्ट बीजेपी मंडल न सिंधुना हानगी एमएलए बिसोरजित की युमदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट टी चाउबा याउना पार्टी सिगी तोंगान तोंगानबा लुचिंगबा कयासु सरुक याखी थौरम असगा मरी लेनना प्रहलाद सिंह पाटिल न मखाताना हाइखिबदा इंडिया द लेरिबा मियामना माना पामजबा लाइनिंग चटपदा अकाइबा करिसु लेते अदुबु इमा लेबाकपु नुंगसीबा अमदी इमा लेबाकिदमक कथोकपा ngamgadabani haina फोंदोखी पॉलिटिक्स सर्विस के लिए, वो बिजनेस के लिए नहीं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आइडियोलॉजी चाहिए, समर्पण चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ शिक्षा भी नहीं चाहिए। हम जैसे लोग जब कॉलेज से लौट कर वापस गए थे तो मैं खुलेआम कहता था कि राजनीति करने के लिए
पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, शहरी होना जरूरी नहीं है। गांव का और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है, लेकिन मेरे जैसे लोग बात करें। ओनव किशोर IAS ना स्टेट असिगी चीफ सेक्रेटरी ओइरकपदा निंगथौखोंग मियामना हराउ तयाम्बगा लोइनना ओक्रे माइटे IAS ऑफिसर अमने स्टेट असिगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ख्वाइदगी मकोक थोंगबा ओइरकपदा कांगलुप की खेतनबा थमदना तरामना ओकफम थोई हाइना कमर्स एंड इंडस्ट्री सेरिकल्चर वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी की मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना फोंदोक्रे मिनिस्टर गोविंदासना फोंदोखिबदा ओनब किशोर IAS पु स्टेट असिगी हौजिक ओइरिबा फिबम अमदी चिंगतम अनिमक्ता तंगदु लेताबा अमा पुरकनबा पांडमदा स्टेट असिगी चीफ सेक्रेटरी ओइना ओक्रम इबोबिना लुचिंगबा स्टेट गवर्नमेंट अमदी कैबिनेट मिनिस्टर सिंगना यामना मुन्ना खल्लबा मतुंगदा लाखिबा वाफमनी ओनब किशोर असि स्टेट असिदा हौजिक थबक तौरिबा IAS ऑफिसर सिंगी मरक्ता ख्वाइदगी सीनियर ओइबा ऑफिसर नि लोइनना लमदम असिगी इशू मतिक चाना खंगबा मियोइनी स्टेट असिगी लैहाउदा चाउबा मियोइ अमना लमदम असिगी ख्वाइदगी चाउबा पोस्ट ओइरिबा चीफ सेक्रेटरी फम पुबा हाइबसी लमदम असिगी अफपनी मसिदा पार्टी की ओइबा अखुबा मिटियेंग अमगा लोइनना यानिंगदब थमलकपा सिमक यामना लाइबक थीबनी हाइना मिनिस्टर गोविंदासना फोंदोखी थौरमसगा मरी लेनना ओनब किशोरना स्टेट असिगी ख्वाइदगी वांगबा एडमिनिस्ट्रेशन की फम पुबा ngammakliba asi leibak miyam amadi mahakpu takpi tambirakpa ojasingi folnani haiki ngasigi thoramaduga mari leinana ningthaukhonggi miyamna nauna chief secretary oiraba onab kishor da khodol tamduna ikai khumnaba utkhi कम्युनल लोइनो होनबसे क्वाइदगी हिना लाइबक थी हाइन नोइदे लौजनिंगी करिगिनो हाइरा कांदा हौजिक सेनियर हाइरो तारगदी दिल्ली दे डिप्यूटेशन द सखिबसे अखोगी सेनियर अनि अहुम लैदि सासुन तौरिको तौगदोरि बदि मणिपुर दनी मणिपुर द लैहौरि सिदगी क्वाइदगी सेनियर मोस्ट ओइबसे ngasi o nabakishor singh oye 1982 batch makoina panbiriba officer se 1981 batch ki 1979 batch ki 31st of December da retire tawgodoba officer amasu Delhi da leiri lan na prasar tawraga ching amasung tamgi nungsinaba thugaina naba honaba ching amasung tam punna hingmina nabagi wakhan se masi kaihan naba manipur bu thugaina naba honaba asigumba पाव कया फंगबीबसे अखोई लाइबक थीबनी मखोइना मणिपुर थुगाइबा ngamloi हाइबा वाखमसे अहांग मयाम ngasi thangje Coalition for Indigenous Rights Campaign Sirka Manipurna Sinduna Changsilakpa Merger Agreement gi mayokta leiba thagi manung channa ngasi Manipur gi Firal Tangkhai Chingthaduna yaningdaba phongdokpaga loinana Sector Community Hall da miyam gi mifam ama pangthokre mifam adu Social Sporting Club apunba Maira Paibil Loop amasung Sector Village Development Committee na sinduna pangthokpani mifam adu da pre-merger political status haiba hiramda khananainaki ngasi ayu anganba pung mapan makhairom tabada thokiba gari accident da miyoyama sire amana fibam thina sokpadagi janims da laikat nakre thogdo ngasi Imphal Ukhrul lambi gi Sajiwa jail amadi Chingarel Assam Rifles camp anigi manakta thokibani thogdo da laikhidraba miyoy adudi Sombung Wairi Mayai lekaidagi athokpam Chawren gi chahi kunithoi rom suraba machanupa athokpam Dinesh atopaming Ting kawi hairi thogdo da soklaba ahan aduna Chingarel Tezpur da laikhidraba Nongthongbam Rothogi chahi yankhai taruk muk suraba machanupa and Ibotombi kawi thogdo da chenaba tata gari adu Chingarel dagi police na fagat pangamkre nakalamurom da none yoram dai gi tupul da railway gi tunnel number 27 da thabak suba sinmi ama ngarang numidang wairam pungma ahum makhairom tab da electric na chingbadagi laikhidraba miyoy adudi Assam gi Barpeta district ki manung chana leiba Saudor Fito village dagi Oishut Deka gi machanupa Dizen Deka chahi kunithoini hairi asiba animag ngasi janims da postmortem taunaba thamkre Sana konungna sinduna mera hauk chongbagi thoram October 13 pangthoklagani mapungaiba thoram Palace compound da leiba sana konung amadi Kangla laifam da pangthokani haina mera hauk chongba thoksel lup sana konungi maikaidagi thamlakli sana konungi mityeng makhada pangthokadriba thoram asiga mari leinana laisemba sana jawbuna hai ningsingba ngamdraba matamdagi haugduna chingtam Kanglup ki oiba khetnaba amata thamdana pangthokliba mera hauk chongbagi thoram asi mapung fana pangthoknaba lamdamasi da leiriba mipung khudimakna saruk yabiu haina appeal tarokhi अखोई मेरा हौसुंग बसे लेबाकी ओरिबा फिबम मसिना पिकपा चावबा नत्रगा अखोई हराव कुमै यावबा यावदबा हाइबदुना फिबमगी मखा पोले अदुगा मेरा हौसुंग बा हारिबा थौरम सिमदी लेपदा नत्रगा तौदबदा मसे अखोई
लेबाक की फतबा ममांगदी हौनाय कोई पाइबु सिंग सही लिसिंग कया सि तत्प कांगबा लेतना कोई पांगथोलकपा अदुम थौरम अमा हेक्ता मसी कोई वाखलना तौदबा हाइबसे मसी यामना तुंगी इतिहासता काइब लेगनी हाइबगी वाखलोंदुदा थौरम असिदी सोइदना पांगथोकपा हाइबदुदा लेमनरकपनि उक्रामदा सोसाइटी हाइरिबा मयांग लांगजिंगदगी बाजार फाउदुना चेलिबा ऑटो सिंगबु अखामगी प्रजार सिंगना तोंगानबा तोंगबा फंगदबगी वाहौदा अखामगी प्रजार सिंगना ऑटो सिंग अदु थिंगबता नतना थुगाइबा फाउबा यावख्रे लमसांग खुरखुल रोड असिगी खुल अहुम हाइबदी लुइगुम अखाम अमदी ngariambam क्वासिफाई हाइरिबा खुल सिंग असि फाउदुना चेलिबा ऑटो सिंग असि उक्रामदा सोसाइटी की मखादा लेबा ऑटो सिंग असि खुल अहुम असिगी प्रजार सिंगना कानब अमता फंगदबना मरम ओइदुना अखाम खुलगी मैरा पाइबी सिंग अमसुंग लमदम अदोंगी मियोय सिंगना ngasi अयुक्तगी थिंगबा हौखिबनी हाना तोंबिसना हाई स्कूल ओइरंबा मफम द कैथेल संग सानब होटनब यारोय लेबाक इरांग हौरकनी हाइना मालेम लेसेम कोलना थादोरपा चेरोल अमदा खंगलकली तोंबिसना हाई स्कूल असि पुवारीगा सागोनरबा मफम अमा ओइबता नतना वर्ल्ड हेरिटेज अमदी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट गी मफमने अरिबा स्कूल मुथतपा हाइबा लेंगा की पांडम असि मालेमगी मियामना पामनद्रबा वाखलोनी मरमदुना स्कूल मैनेजिंग कमिटी गा यानब पुरक्तुना तोंबिसना हाई स्कूल असि अमुक हन्ना लेहनबियु हाइना चेरोल अमदा खंगलकली अनिसुबा गुरु ngasepam tombi memorial wari liba festival englishing ani taragamanga ngasi khurai sarjor laikai da leiba khurai kala vidya bhavan da loisin kre repertory of wari liba manipur na khurai kala vidya bhavan ga khusam naduna haukiba september gi tang 19 dagi hogdokiba festival asigi ngasi loisin ba numita manipur university nss cell gi program coordinator dr ch ibohol na nss community library amasu hangdoki Library asi Khurai Kala Vidya Bhavan na Sri Sri Gauru Gobindo Girls College ki NSS unit amadi NSS unit Manipur University ga khusam naduna hangdokhibani ngasigi thoramadu ga mari leinana laikhidraba wari liba artist singi photo da miyam na laisu katuna ikai khumna utkhi amasung wari liba festival adu da saruk yakhiba tongan tongan ba district singdagi wari liba artist taraga mathoida certificate singsu yenthokhi Sugnu Makha Lekai dagi Moirang Them Michael Singh Misi gi matang da Manipur State Power Distribution Company Limited na tumin na leishin khiba yaning de haiduna ngarang Sugnu Bazar amadi Kakching Khunau College da miyam amadi mahiroi sing na wakat mifam phangpre Panbayai September tang taraga tareta Sugnu Police Station gi manung chana leiba Sugnu Awang Lekai Guest House manakta tingba LT Electric Ware da Tenglubadagi Moirang Them Michael Singh apokpa inaukcha Singh Sugnu Makha Lekai dagi haidba miyoi si leikidabani अतुब मतमदा माइकेल की इमुंग मनुंग अमदी जे सिगा कंपनी सिगा यानब पुरउ हाइना सुकनुदा चथखिबा वाकत मिफम अदुना डिमांड तौरी Demand for inclusions of Maitai in the list of Scheduled Tribes of India haiba hiramda nongmagi oiba khana nainabagi thoram ama Scheduled Tribes Demand Committee STDC na Social Development Organization SDO singzamai mayang laikai ga khusam naduna ngasi mayang bam laikai lairembi lampakta pangthokre ngasi gi khana nainaba da Moirang Them Naudalen Khombana Chief Guest STDC gi President Dr. Y Mohindro na President amadi Dr. Salam Nongthon Singh Takhelambam Jadumani Singh Jingtham Manohar Singh amadi S Kulachandra Singh na Guest of Honor oina saruyaki ngasigi thoramadu da akhang hai Singh na maitai mitai bu Scheduled Tribe list ta karigidamak chaloi dauribano haibagi matang da wa khanaki Masi pangdong sabagi pandamte aikoi se hala khangdana lerambado aikoi khangdana ba honaraga Scheduled Tribe oina aikoi onana bi damakta aikoi masigi discussion se tawjabani Khongman Mangzilgi Mangjing Maira Lamjing Loop ke Secretary Langoljam Lina na haukiba inner line permit ka mari leinana changsin kiba charai henbagi khongjangda karan tabadagi laikai miyam na social boycott taukiba laikai adugi Arambam Prakash na Oriental Club Khongman Mangzilgi Vice President amasung Secretary da sengda u haina court ki che thajilakpa si laibak thibini haina phongtorokli ngasi Khongman Mangzil da laiba Oriental Club ta paumi singa unaba amada Lina na makha taraduna hai August thagi tang kun mari gi numidang wairam pung mari Numidang pung nipan taba aduwaida yu ngausilaga inner line permit ki charai heliba miyoi amabu police na faraga pukro haina lauksin badagi khana chainaba thokibani
Sagolmang PHC gi medical officer in charge na masagi maral lot sinna ba honabada health center asigi staff sing amadi maikai adongi prajar singbu lan lamjing na ba honariba si khudakta lep kadabani haina aina thinkraba KCP poidai maitai luki publicity secretary na thadropa cherol amada khanglakli MO in charge na hana ta paurak masagi aranba sing ngakpiu miyam da khangan biganu hairakpa laikre mahaka wari sanabagi recording loop ta lei hairaduna mangonda sale gi demand taukiba amata laite MO in charge na chatakiba phattaba lichat ki khudam changdam matik chana lei hairaduna mahaki mathakta loop na akanba minyeng changlagani hairi loina na matungda loop ki mayokta lamdam adongi miyam amadi staff sing na achum aran khangdana wakat mi fam phambiganu haina cherol asina makatar duna khangalakli. Cooperative in Manipur has become demand, but it has revived. Haibatimda Nongmagi district level seminar among asi Manipur State Cooperative Union Cooperative Complex Lampel Partner Sinduna Royal Academy of Law Oinamgi Conference Holder Pangthokre. Ngasigi Thoramadu National Cooperative Union of India New Delhi gi Sentang Makada Pangthokibani. Ngasigi Thoramadu da Oinam Nagar Panchayat ki Chairperson O Budhi, Manipur State Cooperative Lampel Part ki President L Tom Pisak, DCO Bisnupur gi N Manjorna Mathang Sitna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saryaki. Minstrel ET Idol Rhythm Mairana Putokpa Leibak Ningba Audio CD Imagidama Ngasi Achamba Thorom Amagaloinina release Taukre Ngasi Manipur Press Club Tapangto Kiba release Taubugi Thorom Adugamari Lainana Music Director L Bimol Chandrana Fongdo Kibada release Tauriba Ishai Taruk Asi Nat Ki Oiba Musical Instrument Sing Seasonaduna Sakpani Ishai Asi Putokpagi Pandamdi Leibak Asida Tangdu Leita Dana Lairiba Asi Amatta Oina Lingjen Manaduna Tengnaminaba Pauzel Piba Ishai Ni Haina Fongdoki Yai School Assembly Constituency ki Social Worker Ningombam Helendro Singh na Brahmapur Thangjam Lairak ki Street Lamp Singh Mai Thanan bagi damak Brahmapur Thangjam Lairak ki Miyoi Singh na Thagat pa Phongtorokli. Nobit humni chupna Komidokta Leiba Gandhi Memorial Primary School da Chatharakpa Disaster Management Training Program ngasi loisin kre Department of Relief and Disaster Management na sinduna Chatharakpa Training Program asida trainee nim furom na saruk yaki loisin bagi thoramadu da Komidok Jila Parisad ki member Badur Rahman amadi Pradhan Muhammad Nur Jaman su saruk yaki Wildlife Week Kamari Lainana State ki Thakta Wildlife Photography Contest Pangthokre Contest asi Manipur Government ki Forest Department na Sinduna Palace Compound ki Sanjen Thong Manakta Leiba CC Higher Secondary School da Pangthokibani Contestant Traga Mapan na Haiba Photography Contest asi da saruk yari loinana contest asi Kamari Lainana National ki Thakta Sakhanglaba Photographer sing na namlakpa lamlak ki sa uchek sing ki photo sing su utki October Mangadagi Rims Nurses Association Lamfelpat RNAL na makoigi dabi taladuna Kongjang Sangsingani Hariba si Miyam Amadi Authority na kanna hona riba si yengbiduna Kongjang Handokpiu Hairi Rims Authority na karimata tawbidre haiba si Aranbani Rims da tabak tawriba nurse Singisu Authority na matang-matanggi fanaba tabak paikatli Association na tanba dabi kharagi matangda kanna honaduna lakli matam Thengthaba Taudana Rims Authority na Ministry da amuk request Taudana Mihut ama Deputy Secretary Tharaktuna Staff Nursing ki promotion pinabagi damak haizaki Rims Authority ki wafam adu yaduna lakliba October 9 da Nursing ki promotion pinaba DPC meeting taunaba matam lepre maramasina Association na Kongjang Changsingani haibasi handokpiu haina mari leinaba singda appeal tawrakli Hauzik ngasi nomagi sanabagi pawda Miyoi Traga Mangana Saba Manipur team ama Agartala da Pangthokadoriba Traga Taret Lak Suba North East Zone Sports Climbing Competition gi damak Imphal Thadokre Manipur team adu Chief Secretary O Nabakishore na lamthaki Minutongda leiba Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA gi Yaifa Sanglin da Pangthokiba Thoramadu mari leinena Chief Secretary O Nabakishore na haikibada MMTA gi mityeng makhada lamdamasida leiriba naha kaya rock climbing gumba adventure game da thawai yauksilakpa amadi national amadi international arena da lamdamasigi mingchat purakliba asida apenba phongdoki Adventure sports na lamdamasigi naha singbu henna wakhal leitaba ngamhan bagaloinana masamu faba miyoi amamam ohenba ngamgani haina onabakishorna makhatar duna phongtoki Manipurda sigi ihausi yam amuhena chauna koi pukhalakwa maduna koi gi agang singna lan balabi da sakhigadaba drug chaba nadraga nisha chaba suma phataba lambi si sugumba advanced sports so amna challenging of sports it engage tawragadi do phataba lambi da
ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ MMTꯅ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯖꯒꯦ Hungfu Suba Sir Churchan Singh GKCSICBE League Kam Knockout Open Kang Tournament Yai School Kangkut Mai Pakre ngasi sanakiba tournament asigi league match amada Yai School Kangkut na pakhangba Cultural Club Mayai Koibi Kangkut pu Panjil Kuntaruk Tarahumdoida Maithiba Pikibani Manipur Kang Association ki bideng makha da ibdo Moirang Pokpa Development Kang Association na sinduna ibdo Moirang Pokpa ki sanglen Laiprakpam Laikai Kakwada Thasigi Tang Kun Taretagi Haukiba Kang Tournament Asida Kangkut Taraga Humdoina Saruk Yari Hayeng Ibudo Wangbren Khana Chawba Kangkut A Amadi LSK Wangboy Kangkut Anina Lamba Tongnaragani Moirang Tem Ibobi Memorial First Division Football League Doi Yaripok Amadi Minutong Hata Golapati Athletic Union Ani Mai Pakre Imphal East District Football Association Sinduna Ketrigaugi Sanabungda Chatharakliba Tournament Ski ngasi ahan basana kibada Doi Yaripok na TYWO Takhelbu Panjal Nipan Sinoda Maithiba Pikibani Ani Suba Liktana Minutong Hata Golapati Athletic Union na UDO Uyumpokpu Panjal Ahum Anida Maithiba Pikre Hayeng Chatharakliba Tournament Ski League Match Ani Sanaragani Imphal West ki A Sana Tombina Kuntrago Humdoi Suba District Inter Club and State Open Ranking Table Tennis Championship ki Women's Single ki title Lokre Manipur Table Tennis Association ki mineng makha da District Table Tennis Association Imphal West na Sinduna DM College campus ta leiba indoor hall da chatharakpa tournament asigi ngasi loishinbagi thoramda MLA Laishom Ibomcha Manipur Table Tennis Association ki President KH Loken amadi Babina Healthcare and Hospitalities ki Managing Director Dr. THW Singh Susruk Yaki ngasi sanakiba Women's Single ki final da A Sana Tombina M Bindia Devi bu set Mari Sinota Maithiba Piduna Women's Single ki title asi lawbangam kibani Man Single ki final da Manipur Police Sports Club ki L Bikram Singh na AG gi Y Dinesh Singh bu set Mari ahum da thoiduna Man Single ki title lawbangam kre Konthauzam Dinku Singh na Humphu Suba State Badminton Championship ki Under 15 Boys ki winner oikre Manipur Badminton Association asindu the DM College campus ta leiba indoor stadium da chathariba championship asigi ngasi sanakiba Under 15 Boys ki final da Konthauzam Dinku Singh na punsiba Yengkhombu kunmathoi traga taru kunmathoi traga mari da maitiba pidunu winner oikibani amaromdana Under 17 Boys ki final da L Unil Kumar na Oinam Amson bu set ani amada Maithiba Piduna winner oikre Under 15 Girls ki final the KS Maheshwarina KH Roshmi Devi bu kunmathoi traga mari kunmathoi tra mari da thoiduna Under 15 Girls ki title lawbangam kre First led W Ibohol Singh ex MLA Amadi second led W Pishak Singh Memorial Under 13 Amadi Under 17 7 side football tournament ngasidagi UYLA Porompa Thawan Thaba Laikai da Hodokre Unemployment Youth Learners Association Sinduna Chathagadaba Tournament Asi Hodopagi Thoramda ex MLA Bivek Raj Wangkhemsu Sarukyaki Under 13 Boys ki team Taraga Nithoi Eduga 15 Boys ki team Taraga Mathoina Sarukyaduna Chathagadaba Tournament Asigi Ahoba match ta Sanakiba Under 13 Boys ki match ta Yumbu Oriba UYLA Porompa Thawan Thaba Laikai bu IMAA Iram Sifaina Goal Taret Sino da Maithiba Piki Imphal West District Football Association asinduna Chatharakliba 3rd Division Football League Tournament SDC Samurau amadi BBA Mayang Imphal ani draw oikibaga loinana MSC Malomai Pakre ngasi sanakib ahanba league ta SDC Samurau amadi BBA Mayang Imphal ani na apiba matamda Panjel amamam chanaduna match adu draw chatkibani ani suba league ta na MSC Malomna IWSC Khumbongbu Panjel ahum ani da maithiba piba ngamkre Malom Tera khagi sanabungda Chatharakliba league tournament asida team taraga ni thoina saruyari hayeng tournament asigi makha taba league matching sanaragani Ahanba Bharat Ratna Rajiv Gandhi Memorial Trophy Football Tournament ki winner Oirakraba Sagolban United Club ki Sanori Singbunga si Taramna Okre Ningsingba Yai All India Football Federation ki Midyeng Makada Lamding Sports Association Nagaon District Assam na Sindana Pangthokiba Tournament aduda Manipur ki team ama oiriba Sagolban United na Nagaland Police pu Panjel ahum amada maitiba piramlaga football tournament asigi winner oirakibani hauba marak laurembam laikai da leiba Amfa gi council member and Tombagi yumdang asi Sagolban United ki Sanaroi amadi official singbu taram ok chabagi thoram aduda
Imphal West District Football Association के President S Sana Tomba amadi association asigi masak naiba miyoy kya su saruyaki. Tara Suba Manipur State League King asi sanakiba match ta FC Jalen amadi M Khabam Mai Pakre All Manipur Football Association Amfana Sinduna Imphal gi Mapal Kang Jaibungda chathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match ta FC Jalen Sadar Hills na Jet FC Churchanpur bu goal Mari Anida Maitiba Pikre match adu da FC Jalen ge goal Mari adu Patrick Kamai na goal ahum chanbangam ki Patrick Kamai gi goal ahum adu gi manungda goal anidi penalty da chanbangam ki Psycho How Tuboy Nesu goal amaga chansinduna mai pakibani amromda ngasi sanakiba ani shuba match ta M Khabam na Nisha thangmaibam goal ahum amada maitiba pikre M gi goal ahum adu Pritam TH Vandona amadi O Milan na goal amamam chanbangam ki amromda Nisha gi amata ngairba goal adu penalty da TH Naukto na penalty da chanbangam ki bani Maharaj Kumar Ghanendrajit Memorial Super Division Football League Tournament ta Sak Yumnam Khunau amadi YOSC Khurai ani mai pakre tournament asigi ngasi sanaki ba ahanba league ta Sak Yumnam Khunau na ESU Wangkhaibu Panjil Mari ani da maithiba pibangam khibani ani suba league ta YOSC Khurai na Citizens Club Soibam Laikaibu Panjil Tara Sinoda yamna lakchana maithiba piki Chatharakliba tournament asida YOSC Khurai na point kunithoi fangduna football league asigi winner soidana oiragani Imphal East District Football Association asindana khongman gi SWC gi sanabungda chatharakliba league tournament asida team Tarana saryari hayang hanba league ta Paya Kairang amadi 11 Stars S Yokam Patka ani shuba league tana KIYC Khetri Iril Mapal amasung Upa Kyamgai anina lamba tongnaragani Arabada bulletin is headlines amuhana ma'am the thamsaki Narol the Thabak Changkibani Haina Chingnaba Principal Amabu Manipur Government Kankatuna Leire Haina Higher Secondary Lecture Welfare Association Amaral Secret BJP na BJP ki workers singbo training pinaba Maha Abhiyan na sidagi dokre Wakal amadi hakjang fana thambada adventure sports ki thaudang yamna chawi haina chief secretary Nabakishona phonokre